خطر سازمان‌های افراطگرا در شبکه‌های اجتماعی. در بین اون اطلاعات‌ها هستن اطلاعات‌های افراطی، هستن اطلاعات‌های رادیکالی، هستن اطلاعاتی که برای یعنی با یگان راه نادرست روان کردن یک شهروند روانه گردیدند. با امنیتی همه کشورها خطر ایجاد میکنند. کدام تدبیرها مؤثرترند که یعنی ایده‌های افراطی، همون روندهایی که از جانب گروه‌های افراطگرا تحریزی کرده شدند آنها پیشگیری کرده شوند. نسلی که باسواد هست فریفته نمیشه. در فضای مجازی بی سرحد امنیت اطلاعاتی دولت‌ها چگونه باید تامین کرده شود؟ امروز در عالم یگان کشور نمیتواند گوید که وای از تروریسم اکستریمیسم آسیب پذیر نیست. این توجه نمودن یا ضربه زدن به تفکر، عقل و مغز شهروندان است. برای این پیش از همه اویله، مکتب مسئول هستند. این تنها وظیفه آنها نیست. مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم اینترنتی این وظیفه همین ما است. موقع شهروندی و مسئولیت ملی سپر در حفظ استقلال سیاسی. ما باید با پیش از همه با دانش خود جواب دهیم. جوابهای ما با واقعیت تکیه کنیم و واقعیت تاجیکستان رو ما توانیم معرفی کنیم. قدم من بعدی شما فکر من بعدی شما رو و میدونید که شما به کدام چیز توجه کردید اون اطلاعات جمع می شود. الکی این نشانی ضعیفی آنها است. ما پرقوتر می شویم و مقاومت ما بر اون دشمنانی بیرونی که با واسطه فضای مجازی به ما تهدید میکنند پرزورتر خواهد شد. تحلیل پیگیرانه موضوع در برنامه محور. سلام بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه محور است که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. حضور سازمان‌های افراطگرا و تشکیلات‌های تروریستی در فضای مجازی مخصوصاً در شبکه‌های اجتماعی حالتی را به وجود آورده است که خطر و تهدید به ثبات و آرامی جامعه بیشتر گردد. واقعیت جهانی نشان می‌دهد که سازمان‌های افراطگرا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پهن نمودن اطلاعات‌های خصوصیت افراطی داشته برانگیزنده کینه و عداوت ملی و ساخته و غرضناک کوشش می‌نمایند امنیت و آسایشتگی و استقلال و صاحب اختیاری دولت‌های جهان را زیر تاثیر منفی قرار دهند. این تهدیدها دولت‌های ملی را وادار می‌نمایند تا در سمت تامین نمودن امنیت اطلاعاتی مخصوصاً در حفظ مفکوره سالم شهروندان خود تدبیرهای بیشتر اندیشند. فضای مجازی که امروز در اکثر موارد همچون میدان نظارت نشونده و بی سرحد ارزیابی می‌گردد، از این روند گروه‌های افراطگرا فعالانه استفاده برده کوشش می‌نمایند مقصد و غرضهای ناپاک خود را عملی گردانند. در حالی که فضای مجازی سرحد ندارد و گروه‌های افراطگرا در آن آزادانه فعالیت می‌برند، یک دولت ملی در سمت تامین نمودن امنیت اطلاعاتی و حفظ استقلال و آزادی خود باید از کدام واسطه‌ها استفاده نماید. تدبیر سری وقتی نااندیشیدن در برابر خطر و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً فعالیت گروه‌های افراطی به شخص، جامعه و دولت چی تأثیر منفی دارد؟ محض همین مسئله در برنامه امروز ما مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تحلیل و بررسی موضوع به استودیو دعوت نمودیم رستم حیدروف، معاون دیرکتور انستیتوت سیاستشناسی، فلسفه و حقوق به نام بهاوالدینوی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان و سنگین گولوف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه. در برابر امکانیت‌هایی که اینترنت امروز برای جامعه انسانی به وجود آورده است، اون همچون تهدید نیز برآمد می‌نماید و امروز بیشتری کارشناسان و محققان علم سیاسی بر آن نظرند که اینترنت و مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی همچون تهدید اساسی به امنیت ملی دولت‌ها برآمد می‌نمایند. یعنی در این روند عامل‌های اساسی کدام هستند؟ پیدایش اینترنت هم پیداهای مثبت و هم پیداهای منفی را به بار آورد. از طرف دیگر شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی پیدا شدند که البته این یک پدیده نو است و فضای اطلاعاتی این یکی از عناصر مهمی امنیت ملی است و منفعت‌های ملی ما در فضای اطلاعاتی از آن عبارت است که ما باید به شهروندان خود حقوق کنستیتوشنی آنها را دسترسی به اطلاعات تامین نماییم. دوم به جهانیان به خود ملت و خلق خودمان باید اطلاعات اجتماعی داشته یا که اهمیت اجتماعی داشته را صحیح را دسترس نماییم. سوم فضای اطلاعاتی خود را و ساختارهای اینفراستراکچور اطلاعاتی را آن را حمایت کنیم و با همین راه ما میتوانیم یعنی که امنیت اطلاعاتی خود را تامین کنیم. اینترنت یکی از دستاوردهای بهترین انسانیت در 50 سال اخیر است
و امروز تا رفت دسترسی انسانیت آدمان سن سال گوناگون به اینترنت بیشتر می شود و این روند خواه و ناخواه انکشاف می یابد. امروز موافق تحلیل ها از 2 حصه اهالی زمین امکانیت دسترسی به اینترنت دارد و این روند سال تا سال زیادتر می شود. مثلا نسل تا 40 ساله در تمام عالم نسل اینترنتی، نسلی که تفکرش اینترنتی است بهاگذاری کرده می شود. برابر آن که اینترنت جنبه های مثبت است دارد، روند جهانیشانی را تیزاند، همچنین از در اینترنت پدیده های هست که به امنیتی همه کشورها تا اندازه خطر ایجاد میکنند و همه کشورها تلاش میکنند که امنیت خود را، امنیت اطلاعاتی خود را تامین کنند، زیرا تامین امنیت اطلاعاتی این تامین ساخت دولتی است، تامین استواری، ثبات، پیشروی و نظام دولتداری هر کشور است. شما در واقع درست خط کردید که اینترنت برابر پیدایش خود یک قطار مشکلات جامعه انسان را حل کرد و امروز بیشتری تحلیلگران بر همون نظرند که یعنی اینترنت امروز واسطه گردیده است که تهدید اساسی با امنیت دلخواه دولت جهان گردد و شاید یکی از عامل‌های اساسی که امروز اینترنت و شبکه‌های اجتماعی همچون تهدید به امنیت دولت‌ها معرفی می‌گردند، این یعنی بی سرحد بودن و یا بی‌حدود بودن همین فضا است و مخصوصا نظارت نشونده بودن فضای مجازی یا خود شبکه‌های اجتماعی است. و ببینید که امروز در برابر دیگر شخصیت‌هایی که دیگر کاربرانی که در فضای مجازی مخصوصا در اینترنت فعالیت می‌نمایند، گروه‌های افراطگرا و تشکیلات‌های تروریستی به طور وسیع از این فضا استفاده می‌نمایند و در برابر اونی که آنها معلومات‌های غرضناک، معلومات‌های افراطی، خصوصیت تروریستی داشته و رادیکالی و تندگرایی را پهن می‌نمایند، طبیعی است که آنها با امنیت، با ثبات، با تفکر و به فرهنگ هر یک جامعه که یعنی به سمت آن روانه کرده شده است، تاثیر منفی خود را می‌رساند و در برابر همین خطر و تهدیدهایی که امروز از جانب گروه‌های افراطگرا در فضای مجازی مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده شده است، کدام تدبیرها مؤثرترند که یعنی ایده‌های افراطی، همون روندهایی که از جانب گروه‌های افراطگرا تحریزی کرده شدند، آنها پیشگیری کرده شوند؟ باید در سطح سیاسی، حقوقی و اقتصادی در اینجا چند چاره‌بینی عملی کرده شود. خصوصا مثلا در ساحه که سیاسی باید دکترینه مکمل حفظ امنیت اطلاعاتی تاجیکستان موجود باشد که در اونجا پرینسیپ های سیاسی یا برای مقاومت کردن با همون میگم که تهدیدهایی که با فضای اطلاعاتی ما موجود هستند نشان داده شود. دوم البته در سمت قانونگذاری باید قانون‌های قبول کرده شوند که آنها برای مقاومت‌های قدرتی امکانیت دهند که آنها از چاره‌های موجوده استفاده برده با همون رو بر ضد چنین ظهورات و مبارزه برند. مثلا در کشورهای پیشقدم دنیا امروز پلیس کیبر پلیس ها میگن، یعنی که شخص‌های گروه هستند که در فضای مجازی با جستجوی جنایتکاران مشغول هستند، که همون آدمی که شخصی که مثلا با واسطه اطلاعات ترور تشکیل میکنه، شانتاژ میکنه دیگه چیز، این هم یک جنایت است، با آنها مبارزه برند. یا که مثلا هستند گروه‌هایی که خاکر میگن آنها با همون انفراستراکچور اطلاعاتی این اون کشور هجوم میکنند و حرکت میکنند که همون سیستم الکترونی این اون دولت رو یعنی که برهم دیان. در اینجا هم پلیس کیبر پلیس ها یعنی که ضرورت است که فعالیت کنند و ما هم میتونیم این تجربه استفاده بریم. اینترنت یک واسطه گشت که جهش صفتناک این یا اون جامعه رو با یک زینه نو یعنی که تامین میکند. تاجیکستان از فضای مجازی جهانی کنار گرفته نمیتواند. ما علاقه در داخل همون نظام هستیم. مقصد اساسی ما اون است که ما مقاومت کنیم. ما مقاومت کردن توانیم. امکان دارد که مقاومت نماییم، چون که ما قانونگذاری خوب داریم. مردمی که در تاجیکستان زندگی می‌کنند آنها یک حسی بلندی وطن داری و وطن خواهی دارند. تهدیدهایی که با فضای الکترونی با فضای اطلاعاتی ما عملاً موجود است، اونها طلب میکنند که ما با طور کامپلکسی اینا را حل کنیم، هم در جنبه سیاسی، هم اقتصادی، هم حقوقی. و اطلاعات امروز یک ابزار جنگی هم شده است و امروز ما تنها درباره اون نبرد و جنگایی که در میدان رخ میدن گپ نمیزنیم که با توپ و تانک و دیگر چیز.
имрӯзҳо сиёсатшиносон олимон дар бораи ҷангҳою набардҳои гибрид сухан мекунанд ки он дар маҷмӯъ аз тамоми воситаҳое ки ҳаст истифода мебаранд, яъне ки ҳам воситаҳои электроние, ҳам диверсияи электронӣ ё ки дар фазои маҷозӣ як давлат паҳн намудани идеяи дурӯғ ё ки дастаҳо дигар ҳама кӯшиш дорем ки сулҳу суботро ҳифз намоем. Ҳамон гурӯҳои хурди экстремистӣ ба маблағ ниёз доранд. Маблағро ба онҳо кӣ медиҳад? маблағро ҳамон гурӯҳҳои манфиатдори давлатҳои абарқудрат метиҳанд ки масалан ба ашёи хом ё манбаъҳои газу нафт дар минтақаи мо ҳавасманд ҳастанд. онҳо мехоҳанд бо ҳар гуна истиқлолияти ин давлатҳоро сустар намоянд ва инҳо ба ҳам бисёр пайванд ҳастанд. яъне ки ягон гурӯҳи экстремистӣ ки имрӯз берун аз тоҷикистон фаъолият дорад, онҳо ҳатман аз ҷониби ё расонаҳои махсуси ё ташкилотҳои хориҷӣ ҷосусӣ маблағ гузорӣ мешаванд ё ки аз тарафи гурӯҳи давлатҳои абарқудрат ки манфиатҳои геополитикиро дар ҳамин минтақа доранд. ва агар мо ба ҳамин масъала хуб таваҷҷӯҳ намоем, дар воқеъ ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз аввали ба даст овардани соҳибистиқлолӣ яъне пайваста талош менамояд ки бар зидди падидаҳои терроризму ифротгароӣ яъне муборизаи судманд ба роҳ монад. ва табиист ки имрӯз дар ҷаҳон тамоми давлатҳо ва созмонҳо дар мубориза бо ин яъне падидаи номатлуби асри муосир яъне ба ҳамовозӣ рафтанд ва пайваста талош менамоянд ки дар як ҷойгӣ ва дар муттаҳидӣ хатару таҳдидҳои умуман гурӯҳҳои ифротгаро ва террористро бартараф намоянд. ва ҳамчунин дар ин самт чуне ки шумо худ қайд кардед, як чораҳои системавӣ яъне як чораҳои комплексӣ метавонад ки хатар ва ё таҳдиди гурӯҳҳои ифротгаро ва иттилоотҳое ки аз ҷониби онҳо паҳн мегардад яъне бартараф созад. шумо ба ин масъала чӣ нигоҳ доред? воқеан ҳам терроризм ва экстремизм ба тамоми кишварҳои олам таҳдид мекунад. имрӯз дар олам ягон кишваре наметавонад гӯяд ки вай аз терроризм экстремизм осебпазир нест. яъне осебпазир будани ҳамаи кишварҳо маълум аст, вале онҳо ба кадом тарз ин гапи дигар. ва ман гумон мекунам ки имрӯз ҳамаи кишварҳо талош мекунанд ки назоратро аз болои интернет барои пешгирӣ аз терроризми интернетӣ, экстремизми интернетӣ андешанд. барои ин мо кадом чораҳоро пеш аз ҳама бояд андеша кунем. якумиш ки иродаи сиёсӣ дар кор барои мубориза бурдан ба терроризму экстремизм ки хушбахтона дар тамоми фаъолияти пешвои миллати мо ҳамин иродаи сиёсии мубориза алайҳи терроризму экстремизм эҳсос карда мешавад. дуюм, барои мубориза алайҳи терроризму экстремизм аз ҷумла терроризму экстремизми интернетӣ бояд заминаҳои ҳуқуқӣ фароҳам оварда шаванд ва дар баробари ҳамин қонунгузории мавҷудии мо бояд вобаста ба авзои замон, вобаста ба шароити рӯз такмил дода шавад. яъне сари чанд вақт мо бояд ба онҳо тағйиру иловаҳо ворид кунем. дигар ин ки ин аз тарбияи ҳар инсон, тарбияи оила, мактаб, яъне ҷомеа ҳам бояд дар мубориза алайҳи терроризму экстремизм бетараф набошад. яъне ки мо ин чизро бояд андеша кунем. ва терроризм вақте ки мегӯем терроризму экстремизми интернетӣ мегӯем ва онро ман дар ду шакл тасаввур мекунам. якум ин ки кӯшиш карда мешавад ки ба мағзҳо таъсир карда шавад. аз тариқи интернет ба мағзҳо, ба ақли инсонҳо, ба тафаккури инсонҳо таъсир расонда шавад. дуюм ин ки кӯшиш мешавад ки ҳамин гипертерроризмро, яъне терроризме ки барои дастрасӣ ба технология, ба иттилооти давлатҳо, ба сиёсати давлатҳо таъсир расонад, бештар шуда истодааст. имрӯз дар тамоми олам ҳамун касбе ки хакерҳо мегӯем кӯшиш мекунанд низоми молиявии кишварҳои дигарро хароб кунанд, низоми давлатдории онҳо, низоми дастрасӣ ба иттилооти кишварҳои дигарро хароб кунанд. ҳадафи асосии терроризми экстремизми интернетӣ ин барҳам задани сохти давлатдорӣ ва ин таҳдид ба дастоварди бузургтарини миллати тоҷик, ба истиқлолияти давлати тоҷик аст. ва мубориза ба терроризму экстремизми интернетӣ ин вазифаи ҳамаи мо аст. зеро истиқлолият бузургтарин неъмати мо аст. ва вақте ки ба бузургтарин неъмати мо, ба арзиши олитарини мо, истиқлолияти давлатии мо, истиқлолияти миллии мо таҳдид ворид мешавад, мо бояд ҳеҷ касе бетараф набошад. мутаассифона гурӯҳҳои манфиатдор, кишварҳои манфиатдор ва созмонҳои террористӣ кӯшиш мекунанд ки маҳз ба анамин чиз таъсир расонанд ва бадбахтона баъзе нохалафарзандони миллати мо ҳам дар ҳамин кор ҳамроҳ ҳастанд ва бозичаи дасте дар
ҳамин муборизаҳои геополитикӣ мешаванд ва имрӯз барои ба хотири муборизаҳои манфиатҳои геополитикӣ аз ҳама роҳу восито аз ҷумла аз тариқи интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр кишварҳову созмонҳои ифротӣ истифода мебаранд. шумо хеле ба маврид қайд кардед ки яке аз шаклҳои фаъолияти гурӯҳҳои ифротгаро ва гурӯҳҳои террористӣ ин таваҷҷӯҳ намудан ё зарба задан ба тафаккур, ақл ва мағзи шаҳрвандон аст. Ва дар ҳақиқат чаро дар баробари он ки гурӯҳҳои террористӣ ва ташкилотҳои ифротӣ тамаддунҳои бузургро хароб мекунанд, шаҳрҳои азимро нобуд мекунанд, инсонҳои бегуноҳро қатл мекунанд, барои чӣ боз ба тафаккури шаҳрвандон омад, ба тафаккури инсоният таваҷҷӯҳ намуданд? пайгирии терроризми интернетӣ бисёр душвор аст, чунки пеш аз ҳама ин провайдерҳо дар хориҷ аз кишвар ҳастанд ва созмонҳои манфиатдор ҳастанд ки талош мекунанд ки ҳамин гуна тафаккур дар кишварҳо, дар аҳолии кишварҳо, дар мардуми кишварҳои дигар ҷорӣ карда шавад, то онҳоро ба зидди ҳукуматҳои худашон хезонанд. Агар мо 20 сол пештари кишварҳои шарқи наздикро бинем, чӣ хел ҳаёти осоишта доштанд ва имрӯз тавассути интернет сохти давлатдории инҳо, умуман давлатдории инҳо зери хатар рафт ва имрӯз мо наметавонем гӯем ки инҳо давлатҳои мустақил ё давлатҳои комилан ташаккулёфта ҳастанд. ин як паҳлуи масъала. Дигар ин ки терроризме ки мо мегӯем аз тариқи вай кӯшиш мекунад ки сол то сол, ҳатто сол то сол не, рӯз ба рӯз аудиторияи нав пайдо кунад. Яъне аудиторияи терроризми интернетию экстремизми интернетӣ рӯз ба рӯз нав шуда истодааст. Вай шароити нав ба назар мегиранд ва технологияи навтарини иттилоотро истифода мебаранд ва айнан ҳамин корро дар нисбати дигар кас дар минтақаи дигар анҷом медиҳанд. ва ин боиси ноором шудани минтақаҳои бузурги олам шуда истодааст. На танҳо кишварҳо, балки минтақаҳои даргир дар олам пайдо шуда истоданд. махсусан дар шароити мо ки мо дар як минтақаи бисёр ҳассос қарор дорем. сайтҳои иҷтимоӣ, умуман интернет як пойгоҳи хуби маълумотӣ аст. дар бораи тамоми рӯйдодҳои олам аз инҷа метавон бедушворӣ нишаста чанд соате дар компютер нишаст ва маълумоти беҳтаринро ҷалб кард ва ҳамин маълумотро гирифта ба манфиати худ, ба саҳнасозиҳои худ мувофиқ карда пешниҳод мекунанд ва табиист ки онҳои бештар гирифтор мешаванд ки дониши мукаммали умуман дониши мукаммал надоранд, саводи расон надоранд ва дар самти сиёсат бисёр калаванда ҳастанд ва онҳо бисёрашон насле ҳастанд ки ҷавон, яъне ҷавонони бетаҷриба кӯшиши аввалини ҳамин террористони интернетӣ ба ҷавонон, аудиторияи онҳо ҷавонони пеш аз ҳама бесавод, ҷавонони бекор, ҷавононе ки ба оянда назари нек надоранд нигаронида мешавад. ташаккури зиёд. Шумо ба ин масъала чӣ назар доред? ман фикр мекунам ки аслан ҳадафи ҳар як ширкати бузурги ки онҳо ба фазои маҷозӣ дастрасӣ хеле зиёд доранд, ин ба даст овардан ёки таъсиррасонӣ ба зеҳни тафаккури хонандаи худ аст. ва шумо бубинед дар интернет вақте ки ба Google кор мекунед, агар як бор як калимаро масалан калимаи раҳматро истифода баред, дуюм дафъа агар ҳам калимаро ҳарфи реро гиред, ба аллакай худаш мебирад. яъне ки ба воситаи ҳамон интернет, ҳамон Google аллакай таваҷҷӯҳи шуморо меомӯзад ёки фикру он масалан чӣ мегӯянд қадами минбаъди шумо, фикри минбаъди шуморо ва медонад ки шумо ба кадом чиз таваҷҷӯҳ кардед, он иттилоот ҷамъ мешавад. яъне ки ҳадафи асосӣ албатта ин ҷамъоварӣ намудани ҳамон иттилоот дар бораи ҳамон шахси истифодабараи интернет ба кадом хотир карда мешавад. ҳамон иттилооте ки дар бораи шумо ҷамъ мешавад ба ҳамон пешниҳод мешавад. ҳар як минтақа вобаста бар фарҳанги худ фарҳанги муайяни либоспӯшӣ дорад, фарҳанги муайяни хӯрокхӯрӣ дорад. фарҳанги либоспӯшӣ ва хӯрокхӯрии масалан осиёи марказӣ ё тоҷикистон куллан аз фарҳанги ҳамин фарҳанги либоспӯшии аврупо фарқ мекард. аммо Google аллакай медонад ки ба мо чӣ пешниҳод кунад. яъне аллакай онҳо пурра умро омӯхтагӣ ҳастанд. ва чӣ гуна мо метавонем инро бигирем, яъне ки таъсиррасонии онро кам кунем. дар фазои маҷозӣ сегменти тоҷикӣ ёки бо забони тоҷикӣ офарида мешуданд, масалан ҳамон дар шабакаи Facebook дигар бояд зиёдтар карда шавад. асри оянда минбаъд аз 50-10 соли дигар ин асри рушди бо сурати технологияи иттилоотӣ аст. ҷаҳон ба як давраи хеле пуртазод ворид шуд ва муборизаҳои абарқудратҳо барои
бозорҳои барои моли худашон, барои дастрасӣ ба ашёи хом ба фазои дигар кишварҳо тезу тун шуда истодааст. Он ҷангҳое ки имрӯз шуда истодан бубинед, ҳатто давлатҳое ки масалан чанде пеш як давлати устувор буданд бо ҳам ҷанг мекунанд, як ҳудуди худро бой метавонанд рафта истоданд. яъне ки ин вобаста ба чи аст? Ба он аст ки аҳолӣ зиёд шуда истодааст, дастрасӣ ба ашёи хом кам шуда истодааст, хусусан масалан масъалаи об. ин дар ин масъала ҳатто Тоҷикистон ҳам чандин бор пешниҳод карда буд ки мо бояд сарфакорона ба истифодаи об нигоҳ кунем. яъне ки инҳо дар маҷмӯъ ҳама инҳо проблемаҳои глобалӣ аст. ва гурӯҳҳои ифроткор, гурӯҳҳои террористӣ аз ҳамин проблемаи иҷтимоӣ ки дар дили худ давлатҳо мавҷуд астанд истифода бурдан мехоҳанд. ба ҳамин хотир ҳар як давлат бояд вобаста ба ҳамон вобаста ба нерӯи худ, ба халқи худ такя намуда дар ин кор яъне ки фаъолият кунад. бениҳоят ҷавонони тоҷик, ватанхоҳи тоҷик худашон бо як иродаи масалан шахсии худашон, бо як ҳавасмандӣ онҳо ба ҳамон душманони ба ҳамон бадхоҳоне ки дар бораи ватани мо, дар бораи вазъи сиёсии мо ҳар гуна суханҳои бад менависанд, ба онҳо мубориза мебурданд. яъне ки ҳисси ватандӯстӣ, ватанхоҳии ҷавонони мо хеле баланд рафтааст ва шумо ҳам қайд кардед. инам маданияти сиёсии тоҷикон аз он маданияти сиёсӣ ки мо 20 сол доштем куллан фарқ мекунад. мо аллакай эҳсос кардем сулҳу суботро, мо аллакай медонем ки инро мо бояд худамо эҳтиёт кунем, худамо ҳифз намоем. ба ҳамин хотир дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар фазои иттилоотӣ, дар фазои маҷозӣ мо бояд кӯшиш кунем. имрӯз ҳар як давлат, ҳар як инсон, давлатҳои пешқадам бигем, онҳо кӯшиш мекунанд дар фазои маҷозӣ ҳуввияти маҷозии худро муайян кунанд. мо дар баробари ин чораҳое ки шумо гуфтед, ҳамчунин бояд насли нави мо бояд ба технологияи иттилоотӣ, технологияи муосир кор карда тавонанд. воситаҳои навтарини технологиро омӯзанд то тавонанд ки ҳамин манфиатҳои моро ҳимоя карда тавонанд. насли ҳушманд, насли бомаърифат метавонад манфиатҳои миллии моро ҳимоя кунад. дар иловаи сухани шумо масалан як чанде пеш мо як конкурси хеле бузургро анҷом расондем, фурӯғи субоҳии доноро. бубинед ки таваҷҷӯҳи мардум ба китобхонӣ чӣ қадар баланд аст. ман фикр мекунам ки дар соҳаи инкишофи технологияи иттилоотӣ мо бояд ҳамин корро кунем. яъне ки бо ҳамин роҳ як конкурсе ташкил карда шавад ки ҷавонҳо тавонанд дар он иштирок кунанд, донишҳои технологии худро нишон диҳанд ё ихтироъе кунанд масалан. ва ин имконият медиҳад ки аллакай мо ҳатто дар ҳамон чорчӯбаи 20 солаи рушди илмоии дақиқ тавонем ки ҳамон барномаро хубтару тезтар бо сифат ба анҷом расонем. мо бояд як чизро ба назар бигирем ки рушди бо сифати минбаъдаи иқтисодиёту давлати мо ба рушди воситаҳои электронӣ ва технологияи иттилоотӣ марбут аст. ва чӣ қадар ки маълим гуфтам мо бештар ба тарбияи насли нави ки тафаккури технологӣ дорад диққат диҳем, ҳамон қадар баъд аз 5 сол, баъд аз 10 сол мо пурқувваттар мешавем ва муқовимати мо бар он душманони берунӣ ки бо воситаи фазои маҷозӣ ба мо таҳдид мекунанд пурзуртар хоҳад шуд. бале, ташаккури зиёд. дар воқеъ шумо дуруст қайд кардед ва имрӯз дунё ба сӯи ҷаҳонишавӣ рафта истодааст ва рӯз то рӯз иттилоот ва технологияи иттилоотӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти инсоният яъне ҷойгоҳи мустаҳкамтарро соҳиб гардида истодааст. ва тибқи охирон оморҳое ки дар байни яъне созмонҳои ҷаҳонӣ ки оид ба интернет ва истифодабарандагони он яъне тадқиқотҳо мегзаронанд, имрӯз дар саросари ҷаҳон беш аз 4.5 миллиард аҳолӣ яъне истифодабар ё корбари фазои маҷозӣ мебошанд. ва бояд таъкид кард ки бештари ин корбарон махсусан насли ҷавон аст. ва дар ҳамин раванд яъне имрӯз барои он ки як ҷавон дар фазои маҷозӣ, дар шабакаи иҷтимоӣ яъне фирифтаи иттилоот ва ё маълумотҳои ғаразнок, яъне фирифтаи иттилоотҳои дурӯғе ки аз ҷониби гурӯҳҳои ифротӣ, гурӯҳҳои террористӣ паҳн карда мешавад, гирифтори ҳамон иттилоотҳои дурӯғ нашавад. чӣ гуна ҷавон метавонад ки аз таъсири манфии ҳамин гурӯҳҳои ифротӣ, махсусан иттилооти онҳое ки паҳн мегардад, аз ҳамонҳо худро ҳимоя кунад. мо наметавонем имрӯз на кӯдак, на ҷавон донишҷӯро аз интернет маҳрум кунем. халиб ки номумкин аст. аммо мо метавонем дар хонаам ки бояд падару модар назорат кунанд ки кадом сайтҳо мешавад, бояд ширкатҳое ки ба мо интернет медиҳанд онҳо ҳам бояд назорат ҷорӣ кунанд ки ҳамон контент ё ҳамон дастрасӣ ба сарчашмаҳои иттилоотӣ ки дар он ҷо бештар терроризму экстремизм паҳн мегардад маҳдуд гарда шавад яку якбора. яъне ки дар ин ҷо дар маҷмӯъ бояд кор кунанд. ҳам дар ин ҷо воситаҳои техникӣ ба кор бурда шавад, ҳам воситаҳои идеологӣ бояд ба кор бурда шавад. ва албатта бисёр ҷавонон вақте ки ба
як фейсбук медаронанд ки ба як шабакаи иҷтимоии дигар медаранд, онҳо аз он лайк мемонанд дар зери ягон мегӯем ки маводе ки ғайри қонунӣ аст, онҳо мумкин аст аз ҳамон қонунгузорӣ ҳам хабардор нестанд. Ба ин хотир мумкин аст ки 1 соат 2 соат соатҳои тарбиявӣ ё ки соатҳои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи ҷавонону мактаббачаҳо ҷодид карда шавад. ҷавонони тоҷик ҳозир ҳастанд, тайёр ҳастанд дар ҳифзи марзу боми худ, яъне ки содиқона хизмат кунанд. ва вақте ки мо дар бораи бигӯем ки афзалиятҳо ё ки баръакс маҳдудиятҳое ки интернет мерод ба онҳо сухан мекунем, гуфтугӯ мекунем, албатта инҳо дар зеҳни онҳо ин чиз ҷой мегирад. бале, ташаккури зиёд. ва шумо чӣ назар доред? ман фикр мекунам ки вақте ки мо мегӯем интернет, мо пеш аз ҳама бояд фарҳанги истифодаи интернетро дошта бошем. яъне барои истифодаи интернет сарчашмаҳои алтернатив, интернет ки худаш як сарчашмаи дастрасӣ ба иттилоот аст, мо маҳдудият не, баръакс бояд фарҳанги истифодаро ёд диҳем. барои ин пеш аз ҳама оила, мактаб масъул ҳастанд ва дар баробари ин нақши воситаҳои ахбори омма барои тарғиби маърифати истифодаи интернет бисёр нақши калон бозида метавонанд. яъне имрӯз хонадоне нест ки дар он ҷо дастрасӣ ба васоити ахбори омма набошад. яъне ё газета ё радио ё телевизион дастрас ҳастанд. яъне мардуми мо имкони дастрасӣ ба воситаҳои ахбори омма доранд. аз ин хотир воситаҳои ахбори оммаро метавонанд ки дар боло бурдани маърифати ҳам ҳуқуқӣ, ҳам сиёсӣ ва ҳам фарҳанги истифодаи интернет нақш бозанд. ва насле ки маърифат дорад ҳеҷ гоҳ фирефта намешавад. насле ки босавод ҳаст фирефта намешавад. ин озмуне ки муаллими муҳтарам ёдовар шуданд нишон дод ки ояндаи тоҷикистон дурахшон аст, зеро ки насли нави мо насли китобхон аст. миллате ки китобхон дорад, миллате ки ба дониш, илм, маърифат такӣ мекунад, ояндааш бузург аст. ман бовар дорам ки ҳамин насле ки имрӯз ҳамин озмун ба мо нишон дод ва насли минбаъдии мо дар баробари ба маънавиёт, ба илм, ҳамчунин дастрасишон ба технологияи иттилоотӣ бештар мегардад. тафаккури техникӣ, ҳамун амалисозии барномаи 20-солии омӯзиши илмҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ бисёр нақши муҳим мебозад ва ана ҳамин агар мо амалӣ кунем ояндаи тоҷикистон нек аст. ва воқеан шумо дуруст қайд кардед ки имрӯз васоити ахбори омма яке аз унсур ва ё омили асосии иттилоотрасонӣ барои ҷомеа, барои тамоми шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. ва бубинед ки имрӯз дар фазои маҷозӣ иттилоот он қадар бисёр гардидааст ки дигар як шаҳрванди оддӣ наметавонад дурусту дақиқ будани иттилоотҳоро мушаххас намояд. яъне дар байни он иттилоотҳо ҳастанд иттилоотҳои ифротӣ, ҳастанд иттилоотҳои радикалӣ, ҳастанд иттилоотҳое ки барои яъне ба ягон роҳи нодуруст равон кардани як шаҳрванд равона гардиданд. ва дар ҳамин раванд бояд посух гардонидан ба ҳамон гуна иттилоотҳои ифротӣ чӣ гуна бошад. яъне мо чӣ гуна метавонем ки он иттилоотҳои ифротиро ба ҷомеа яъне расонем ки дар воқеъ онҳо иттилооти ифротӣ ҳастанд ва зарару таҳдиди онҳо ба умуман амният, субот, оромии ҳар як шаҳрванд бештар аст. сайтҳои иҷтимоӣ ба он хотир хафнок ҳастанд ки онҳо назоратнашаванда ҳастанд. масалан матбуот ё радио телевизион пеш аз ҳама ин назорат мешавад, яъне ки муаллифаш масъулият эҳсос мекунад. муаллифи матнҳои интернетӣ масъулият эҳсос намекунад. худаш менависад, худаш муҳаррир аст, худаш мехонад, худаш паҳн мекунад. ин як сабаби он гардидааст ки маводи хом, маводе ки ба воқеият рост намеояд ва муаллифашам номаълум аст, зеро бо номҳои мустаъор чоп мекунанд, паҳн мешавад. ин хафнок аст, зеро иттилои дурӯғ воқеъ нашударо ҳамчун воқеъ шуда пешниҳод карданаш эҳтимолият дорад. аз ин хотир интернет хафнок аст. вале дар баробари ин барои он ки мо тавонем ки ҳамин чиз дуруст аст, нодуруст аст ина дарк кунем, пеш аз ҳама боз ҳам таъкид мекунам, маърифати ҳар як шаҳрванд, маърифати ҳар кас чӣ гуна аст, ҳамин аст. вақте ки мо мегӯем рисолати ҳар як зиёӣ ҳамин аст ки дар шароити имрӯзаи муборизаҳои геополитикӣ, муборизаҳои сиёсӣ, муборизаи абарқудратҳо ки ҳама кас талош мекунад, зиёии ҳақиқӣ бояд барои манфиатҳои миллӣ, барои сулҳу субот, барои ояндаи давлату миллат хизмат кунад. пеш аз ҳама онҳое ки метавонанд бо қалам, онҳое ки метавонанд бо сухан, онҳое ки метавонанд бо дониш, маърифати худ бояд хизмат кунанд. ва онҳое ки дар баҳсҳои
اینترنتی اشتراک میکنن پیش از ما خودشان باید معرفتی بلند داشته باشند، یعنی با دانش مسلح باشند. آنهایی که ضد دولت ما مینویسند بیشتر از تهمت، دشنام، حقارت استفاده میکنند. الکی این نشانی ضعیفی آنها است. هر کسی که در بحث از حقارت و دشنام و سخنهای قبیح استفاده می‌کند، الکی ضعیفی خودش رو، مغلوبیت خودش رو اعتراف کرده است. و وقتی که با شخصیت‌های مشهور ما تهمت میزنند، حقارت می‌نویسند، این الکی نشان میدهند که همین گپ خودشون نادرست است، موقع آنها نادرست است. ما باید پیش از همه با دانش خود جواب دهیم. جواب‌های ما به واقعیت تکیه کنند و واقعیت تاجیکستان رو ما توانیم معرفی کنیم و ما توانیم که منفعت‌های ملی خودمون رو، منفعت‌های دولتی خودمون رو، اون چی که به منفعت صلح و ثبات ما هست، همین رو از موقع دولتی ما باید پیشنهاد کنیم و تحلیل هامون با واقعیت راست آیند و توانند که مشت به دهان آنهای شوند که ضد دولت و حکومتی ما از طریق شبکه‌های اینترنتی مبارزه میبرند. بله، و طبیعی است که مبارزه بردن، یعنی مبارزه ثمرناک بردن با گروه‌های افراطگرا، با تشکیلات‌های تروریستی، این عامل تامین امنیت ملی، عامل حفظ ثبات، عامل حفظ استقلال، آزادی و صاحب اختیاری دولت، جامعه و شهروند است. و در همین روند مبارزه با گروه‌های افراطگرا، تشکیلات‌های تروریستی، عموما مسئولیت ملی و موقع شهروندی چگونه نقش دارد؟ تربیه و تندرستی باید از دوره کودکی آغاز گردد. مهر به وطن و تا به بلاغت رسیدن همین چیز با واسطه هم اطلاعات، با واسطه گفتگو با ایسا در خود مکتب و باغچه و مثلا اصلی و مکتب‌های عالی در اویله این باید موضوع باشد. چون که وطن همچون مقدسات باید پرستش یابد در ذهن ما. وقتی که ما مادر رو پرستش میکنیم همچون ارزش عالی، وقتی که ما استقلالیت رو پرستش میکنیم، وطن رو پرستش میکنیم، الکی این خودش یک خصوصیت خیلی بگیم که عالی رو کسب میکند و هر یک شهروند، دل شهروند کوشش میکند که یک سهم خود رو بگذارد. هر یک تهدیدی که مثلا با وطنی ما کرده میشد با تاجیکستان، این تهدید با یک شخصی ابسترکت نیست، این تهدید به هر یک شخصی معین، به هر یک خاندان ما است. چون شهروند وقتی که من میگم که من حفظ میکنم یک پروژه دولتم رو، ملتم رو، هموطنان خود رو، من در نظر دارم که همون اویله من، رفیقان من، دوست و بگیم که همون آدمایی که در همون کوچه با ما زندگی، ما همین در مجموعه یک سلسله بزرگ آدمان رو، یعنی که ملت نامزد تشکیل میدیم. یعنی که حفظ وطن این اون چیز ابسترکت نیست، این یک چیز زمینی است. و ببینید که امروز مقامات‌های قدرتی خیلی کوشش دارن که برطرف نمایند اون تهدیدهایی که از جانب گروه اکستریمیستی تروریستی میاد، لیکن این تنها وظیفه آنها نیست. در اینجا باید همه کوشش کنند، هر کی وابسته به همون منزلت و به همون قدرتی که دارد. وقتی که یک معلم مثلا کودک رو در روحیه و تندرستی تربیت میکند، این الکی یک قدمی است یا که یک سهمی است در افراطگری، چون که این کودک از پی ایدئولوژی آنها نمیرود. یعنی که وقتی که ما سهم خود رو در حفظ وطن گذاشتیم، وطن رو، اقتصادات وطن، فرهنگ وطن، معارف وطن رو پرقوت کردیم، الکی ضربه هایی یا که همون تهدیدهایی که با ما میکنند اون دشمنای ملی ما، اون سست‌تر میگردد، ممکن تاثیر هم نرساند. این الکی خودش یک راه مبارزه از بر ضد آنها. هر کس وظیفه خودش رو درست اگر اجرا کند، فرزند رو در روحی وطن دوستی، شاگرد رو در روحی خودشناسی ملی تربیت نماییم و متخصصان ما به همین آینده تاجیکستان خدمت کنند، هر کسی در کدام وظیفه نباشد خدمت کند، من گمان میکنم که همه آنهایی که بدخواه ما هستند، چی از طریق شبکه‌های اینترنتی، چی در عمل، موفق نمیشوند. پس ما باید پیش از همه نسل نومان را در روحی دانش و معرفت تربیت نماییم. تشکر زیاد برای یک نگاه علمی و تحلیل‌های ارزشمند. بینندگان گرامی، یادآور میشیم که در صحبت ما قرار داشتند رستم حیدروف، معاون دیرکتور انستیتوت سیاستشناسی، فلسفه و حقوق به نام بهاوالدینوف اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان و سنگین گلوف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان. در واقع امروز مبارزه با گروه‌های افراطگرا و تشکیلات‌های تروریستی باید دسته‌جمعانه صورت گیرد. البته یک مبارزه سودمند و یک هماوازی در مبارزه با گروه‌های افراطگرا و تشکیلات‌های تروریستی به ما امکان می‌دهد که ما آزادی، استقلال، وحدت
ва ягонагиву суботи давлат ва ҳамчунин амнияти миллии худро таъмин намоем ва тавонем ки дар ҳифзи истиқлоли сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон дастовардҳои боз ҳам бештарро ба даст орем.